Imphal East District Police na miyoy ani tata is mint amada puduna lakpa yamlaba yungang singa kona na fagat pangamkre yuga kona na faraba miyoy ani adudi gari adu buthorakliba khongam pat mayai lekai dege hojikna khurai thangjam leirakta leiba yumnam Johnson amadi Bihar dagi hojikna Major Khulda leiba Chandrama Sahane Hiramasiga Mari Lenana Porompata Imphal East Police ki SP office ta pangthok pa pawgi mifamama da SPM Pradipna numit yung ba matung taranitoy makhairom taba matamda Imphal East Police ki reserve line da leiba head constable amana luching ba BDF ahum yawba team amana Lamlong kaithel da charawok sing check tawduna laikhe matamadu da angaw ba machugi registration number MN06LA3309 thaba Tata S mint amalak pa ubadage khamduna check tawruba matamda Kingfisher Ken Beer OC Blue amadi Sterling Reserve yawba case mayam yawrambadagi fagatlaba using amadi miyoy animak excise ta sinaduna makoygi mathakta legal action lawkhatlagani loinana using asibu fabada thamoy sengna thabak tawkiba BDF personnel ahum amadi head constable adubo mahaki maikai dagi award piragani haike अखोई इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हौजिक तौरीब टारगेट असि करीनो हरगांदा मियाम की ओइबा पुलिस मियाम दा व्यवहार लैना वांगांबा चेक तबो मतमदा थैंक यू प्लीज हाइबा मयांग वारी सानबदा नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग आइन की सेक्शन अदगी करी तोगदबनो हाइबसे यामना फजना ब्रीफिंग अमदी डिब्रीफिंग तौरगा डिप्लॉयमेंट असि रिवैम्प तौरपनी हफ्ता अममुकी मतमदा मदुगी दु रिवैम्प हेक तौरपदुदा अखोई टीम मयाम जे सिंदोक सिंजिन तौरपसिदा थबक फटना तौबा हेड कांस्टेबल न लुचिंगबा VDF अहुम यावबा मी मरी खकी टीम सिना सुक्यामबा पोट असे हाबा ngambani नुक्सा मरकता नुनहिन मरकता लेप्तुना तौरिबा थबक तौरिबा अखोगी VDF अमसुंग हेड कांस्टेबल सिंग असे की थबक असे थागत पोइना तौदे मोहिसिंग जो रिवार्ड अमा पीगनी